Tulunganan iki bocah ki arepan lahir taindane apa sih sakingan bocah ki geser kena ya. Song grayangan nih dikasih ngerti kok. Iya meteng kene ten. Iya wetengan. Lanang malah majero ning bocah ki. Kuno. Iya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tolong gane sing melasani. Ayo nak. Iku telangan banyune wis jeres. Iya banyu. La ilaha illallah sirake kebenaran nyangkrok ini siap ya. Nih, ayo. Anjing nang ning omah dikagak nih sok lahiran. Menang sirake ne ya teh ya. Los. Ya enak. Tolong bantu Bani. Kenapa kok nih? Iya iya nak. Ya Allah nih. Iya nak. Tolongan aya nih nok patiman nih. Bukani teh. Ya Allah, kok ketene muteri grima. Laga-lagi. Ayo nak, akan nak. Yang mampu anu seket anyar kini di. Ya Allah. Ayo dijalan dengan tipu. Bangsa Ya Allah. Apa kudunya? Ya Allah. Ini Lati. Niku dicapang bayinya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamataken konjung menang ta. Bismillah. Cabang bayinya. Ayo, bayangan kebelanjalan yang mana? Kurang ajar. Tel mana tel? Ya ya Allah. bahaya nih. Aja melang tel. Pribadi. Ini masih tuh yang kageman pusaka tel. Pak kuno arane kok nih. Ini sinjarani aja lanang tel. Sadalanang. Kanggo ngusir bangsa jurik bangsa penabungan. Nih. Ya tel. Pribadi nasib cabang bayi kalau Fatimah nih. Anak keselamatakan tel aja nih kene kawan cabang bayi. Cabang bayi nih. Selamatakan cabang bayi wanita. Tolong anak